byinshi biri kugarukaho cyane ku bitangazamakuru yaba mpuzamahanga ndetse n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko bigaruka ku Rwanda nibirebana n'amagambo Generale Ibingira yavuze kuri Lieutenant General Kayumba Nyamwasa wahunze u Rwanda ndetse akanashinga by'umwihariko ishyaka ndetse n'umutwe w'ingabo ugamije by'umwihariko guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi ariko kandi bikaza byunganirwa n'ijambo Perezida Paul Kagame yongeye kugarukaho muri Unity Club Intwararumuri rigaruka kuri Lieutenant General Kayumba Nyamwasa bagaragaza ubugwari bwe. Bitangazamakuru ariko kandi bitandukanye nabyo biri kwandika, bamwe bati ese Kayumba Nyamwasa wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF niki yaba yarapfuye na Perezida Paul Kagame kugeza aho abajenerali bose bamukuraho amaboko, dore ko atari ubwa mbere Lieutenant General Kayumba Nyamwasa agarukwaho, kuko James Kabarebe yigize kumuvugaho avuga ko Lieutenant General Kayumba Nyamwasa ari umwe mu bagabo b'ibigwari, ariko kandi wasubiza amaso inyuma ugasanga n'umwe muri bafite amapeti akomeye cyane mu ngabo zatsinze ex-FARE ndetse zigabohora igihugu. Aza no kugirirwa icyizere agirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, ndetse aza no kuba umwe mu bayobozi bakuru, dore ko yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Ikinyamakuru Profete cyanditse byinshi bitandukanye kwirebana n'ibyo Kayumba Nyamwasa yaba apfa na General Afande Paul Kagame uyoboye u Rwanda, dore ko nyuma y'uko Kayumba Nyamwasa ahunze igihugu atigeze yumvikana na leta y'u Rwanda nyuma yaho agiye muri opposition, ndetse agashaka kugaragaza muri bimwe mu bigendanye no kwikura umutungo, dore ko amakuru ikinyamakuru Profete cyanditse kigaragaza ko hari imitungo yari iraguzwe hamwe na Kayumba Nyamwasa ndetse na Paul Kagame muri gahunda yo kugira ngo bayifatanye, ariko nyuma y'aho Perezida Paul Kagame abereye perezida w'igihugu akaza akuyikubira. Iyo mitungo rero irimo indege ndetse akaba harimo kandi n'ubwato barizwa mu nyanja zitandukanye. Ubwato bwinshi cyane byaje gutuma tumvikana kubirebana n'iyi mitungo biza kuvamo gushwana. Kayumba Nyamwasa rero aza gukiza amagara ye, aza guhungira muri Afurika y'Epfo 2025 hari ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri ku isaha 5:22 nibwo ikinyamakuru Kigali Today cyasohoye inkuru ifite umutwe ugira uti Nyamwasa yagambaniye igihugu kubera umururumba, nk'uko bitangazwa na General Kabarebe. General James Kabarebe akaba yaragaye imyifatire ya Kayumba Nyamwasa, avuga ko nta mutima wo gukunda igihugu afite ahubwo ashyize imbere umururumba. Ku rubuga rwa X Kabarebe yagize ati Nyamwasa ni umunyamusozi ukunda ibintu wagambaniye igihugu cye kubera umururumba. Yongeyeho kandi agira ati gukomeza kugira iki kirara umwere ndetse no kugoreka ukuri kw'amateka ni kimwe mu migambi yaburijwemo yo gushaka guhishira amabi yatumye ingabo za Afurika y'Epfo zipfira mu mirwano zari zifitanyeje na FARDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. General Kabarebe yavuze ko muri rusange rero ibi yabitangaje nyuma y'ikiganiro televiziyo yitwa Newsroom Africa muri Afurika y'Epfo yagiranye na Nyamwasa, akamara umwanya munini yisanzuye avuga ibyo u Rwanda rugomba gukora, ibyo rutagomba gukora n'ibyo rugomba kumuha. Icyo yakomeje kwisirimbaho ni uko ashaka ko u Rwanda rugomba kuganira n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ngo kuko abona aricyo cyakemura ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere. Ubwo kandi nawe ngo u Rwanda rugomba kumwegera rukamuganiriza, nk'uko iki kinyamakuru kibyandika, hamwe n'abandi banyarwanda bose bari mu buhungiro naho baba baragiye bahunga ubutabera kubera ibyaha bakurikiranyweho mu Rwanda. Kayumba Nyamwasa wumvikanye arengera cyane FDLR yahakanye ko uyu mutwe urimo abasize bakoze jenoside yahitanye abarenga miliyoni b'abatutsi mu Rwanda 1994. Umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro icyo gihe yagaragaje ko ibisa bisabirana, aho yibukije ko Nyamwasa umufatanyabikorwa wa FDLR nk'umuyobozi washinze RNC nayo yakoze ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda mu gutera grenade ahakoraniye abantu benshi b'abasivile mu bihe bitandukanye nko muri 2010 mu Rwanda. Makoro ati rero ibyo twahanganye nabyo turabitsinda. Nyamwasa kandi yashyizeho umutwe witwaje intwaro muri Kongo ugamije gutera u Rwanda, ariko ntituzatuma abigeraho. Mu itangazo rya
rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ryasohotse, u Rwanda rwari rwagaragaje ko SADC irimo na Afurika y'Epfo mu kuza ku rugamba ifatanya na FARDC kurwanya M23 bari bafite gahunda ndende yo gutera u Rwanda bakavanaho ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage mu matora anyuze mu mucyo. Aha rero umuvugizi wa guverinoma ya leta y'u Rwanda yabwiye Afurika y'Epfo ko ifite uburenganzira bwo kutemeranya na politiki y'u Rwanda, ariko ifite inshingano zo gusobanura ibyemezo ifata birebana n'aka karere. Ati si ngombwa ko mwemeranya na politiki y'u Rwanda, ni amahitamo y'abanyarwanda, ariko musobanurire abaturage banyu impamvu ingabo zanyu ziri kurwana intambara za Perezida Tshisekedi. Macron kandi ati kongera kugarura iby'uyu muntu ukurikiranyweho ibyaha ukingiwe ikibaba na leta ya Afurika y'Epfo n'indi gihamya y'umugambi wa guverinoma yanyu wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyamwasa yumvikanye ashyigikiye cyane igihugu cyamuhaye ubuhungiro, maze bamubajije impamvu Perezida Cyril Ramaphosa yise ingabo z'u Rwanda umutwe w'inyeshyamba, agira ati buriya ni agakosa k'imyandikire n'ikaramu yanyereye. Ariko kandi ikinyamakuru cyitwa Bwiza itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ku isaha saa 6:02 cyanditse inkuru ifite umutwe ugira iti kuba Kayumba Nyamwasa yinjiye mu ntambara ya Kongo bivuze iki ku Rwanda? Ese u Rwanda rwaba rwiteguye intambara igiye gutezwa na Kayumba Nyamwasa, cyangwa ibyose nibizashirira mu magambo? Izina rya Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda rikaba ryongeye kugaruka mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nyuma yo kwiyunga ku ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ririmo FDLR bahuje umugambi. Abayobozi batandukanye bo ku ruhande rw'ihuriro rya AFC M23 na Twirwaneho rirwana na leta ya Kinshasa bakakomeje kwemeza ko Kayumba yamaze kwinjira mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo biciye mu ihuriro ry'imitwe nka P5. Abiri umuyobozi Colonel Rugabo Fidel wa Twirwaneho mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X ku munsi wa gatandatu yavuze ko ingabo za Kinshasa na Gitega zongeye kurasa mu gace ka Irundu ko muri Kivu y'Amajyepfo zigasenya ingo nyinshi z'abaturage ziyungamo ko ku rundi ruhande hakomeje koherezwa izindi ngabo z'u Burundi harimo na P5 ya Kayumba Nyamwasa. Ku wa gatanu Perezida wa M23 akaba n'umuhuza bikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politiki na diplomasi mu ihuriro AFC M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko hari impungenge z'uko ikibazo cyo muri Kongo gishobora gufata indi ntera nyuma y'uko Kayumba yinjiye mu ntambara. Ati kuba ingabo z'ibihugu by'abaturanyi nk'iz'u Burundi, FDL ndetse n'utwa P5 wa Kayumba Nyamwasa zifatanya mu bitero bya leta ya Kongo ubwabyo no kwerekana ko ikibazo cy'imbere muri Kongo cyamaze kuba ikibazo cy'akarere. Ku rundi ruhande Louis Kanyuka yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwagura ihuriro ryabwo rya gisirikare, avuga ko nyuma ya FARDC, FDLR, Wazalendo, abacanshuro n'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi, Kinshasa uyongeyemo n'abagize umutwe wa P5 uyobowe na Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa ubundi ni muntu ki? Uyu ni umwe mu basirikare bazwi cyane amateka ya politiki n'umutekano w'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, akaba yarabaye umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda RDF, aho yigeze ku umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda hagati y'1998 ndetse n'ibihumbi 2002. Nyuma yaje no kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde mbere yo gutandukana n'ubutegetsi bwa Kigali akajya mu buhungiro muri Afurika y'Epfo muri 2010. Nyuma yo kuva mu Rwanda, Kayumba Nyamwasa yabaye umwe mu batangije ishyaka rya Rwanda National Congress RNC, umutwe wa politiki watavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda washinzwe muri 2010 hamwe n'abandi bahoze mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Leta y'u Rwanda yagiye ishinja Kayumba Nyamwasa na RNC kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu biri mu bitero bya za grenade byabaye Kigali mbere gato y'amatora perezida wa Repubulika yo muri 2010. Rero Nyamwasa n'abamushyigikiye bahakanye ibyo birego. Muri 2011 urukiko rwa gisirikare mu Rwanda rwakatiye Nyamwasa adahari ku byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no guteza imvururu, rumanisha gufungwa imyaka 25 ndetse runamwambura impeta zose za gisirikare. RNC P5 ni mpaka ku ruhande muri rusange rwa Kongo n'uruhare bafite. Nyuma yo gushinga RNC, umutwe wa Kayumba Nyamwasa wagiye uvugwa mu nyandiko zerekeye ihuriro ry'imitwe izwi nka P5 Plateforme Politique P5 ryari rigizwe n'amatsinda atandukanye arwanya ubutegetsi bw'i Kigali. U Rwanda rero rwagiye rushinja bamwe mu bagize iri huriro gukora n'imitwe twaje intwari irimo FDLR, birego abaregwa bagiye bahakana. Ni muri aya mateka izina rya Kayumba Nyamwasa riri kugaruka mu ntambara ya Kongo. Ku rundi ruhande rwa AFC M23 na Twirwaneho kuvuga ko P5 iri ku ruhande rwa Kinshasa ni ikimenyetso cy'uko imitwe irwanya ubutegetsi
ubutegetsi bw'u Rwanda yaba iri gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo mu ntambara rurwanamo na AFC M23 n'u Rwanda rushinjwa kuyishyikira. Ibi rero bisobanuye iki ku Rwanda? Niba koko P5 yaramaze kwinjira mu ntambara ya Kongo ku ruhande rwa Kinshasa, byaba ari impinduka ikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Impamvu nuko Kayumba Nyamwasa atari umuntu mushya muri politike y'umutekano w'u Rwanda, ko yarigeze kuba mu buyobozi bukuru bwa RDF nyuma akajya mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bituma uruhare rwe rushobora gufatwa na Kigali nk'ikibazo cy'umutekano kirenze kuba amakimbirane asanzwe ya politike. Byatuma kandi u Rwanda rushimangira ibyo rumaze igihe ruvuga ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kidashobora kurebwa gusa nk'intambara hagati ya FARDC na AFC M23, ahubwo ko kirimo n'imitwe yifuza gukoresha ubutaka bwa kiriya gihugu mu guhungabanyiriza umutekano. Ku rundi ruhande, niba koko hari ubufatanye bushya hagati ya Kinshasa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bishobora gutuma ikibazo cya Kongo kirushaho gufatwa nk'ikibazo cy'akarere aho kuba ikibazo cy'imbere muri Kongo gusa. Kugeza ubu ikibazo gikomeye kigomba gusubizwa ni ukumenya niba ibyo bivugwa na AFC M23 na twirwaneho ari amakuru afite ibimenyetso bifatika, cyangwa se niba biri mu rwego rw'intambara y'amagambo n'icengezamatwara riherekeza intambara yo ku rugamba. AFC M23 na twirwaneho bavuze ibi rero mu gihe amakuru avuga ko Nyamwasa ari mutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bamaze igihe bakorera ingendo Kinshasa, aho barura n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bakaganira uko bakomeza guha imbaraga umutwe wa FDL kugira ngo bazawifashishe mu gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Nyamwasa ari mu gatebo kamwe n'abarimo Jean Habyarimana, Eugene Gasana n'abandi benshi bari muri uriya mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ese koko Paul Kagame ndetse na Lieutenant General Kayumba Nyamwasa baba bafite icyo bapfa? Hano ni kuri Keya Empire, siga comment yawe.